ایواره و خوش بینارن چار پل مدیا و پیف تیوی جاره کی دن ام دبیجن هم بخیر هاتنه سر چاوا ازو هوال هفکار و شروعوان برنامه یا دائمی ما مستعد الباقی حسینی لگل دم میوان هیجا برایز دکتر صلاح هدو و مسعود فوزی محمد امی ایشف جارکتن بوارابن ده پیشیا که ام دست به برنامه بکن ویدیو کی مهیا ام بهراوی ویدیو گداری بکن پاشه امی بزورم و جارکیدن بله بینرن هیجا وکو هندزانه وک هرگاوی پیشیا که ام دست به برنامه خود کن ام میوان خود دنه ناسین و پاشه ام دست به برنامه دکن و مجاره مدیتن ام سروان مجاره میوان خورا از پیشیش میوان خورا بیجم برایز دکتر صلاح هدو و برایز مسعود فوزی اون هر دو جیب خیر سر چاوا را هاتنه ما مستعد باقی تو جیب خیر هاتی سر چاوا و برای همیشه میوان جب بشتار خواه بینار خواه هیوید کن که ما جپرس و تبنیه خواه محروم نهیلن پرسی وان و تبنیه وان جبو ما گرنگن و جوان راجی بجن هم بخیر هاتن و ما مستکرم که پیشی هم میوان ما بینار بدن ناسیم پاشی جان در بازی برنامه خواه بله سپاس که میرزا ایوار باش تماشاوان هجا بناوی پیف تیوی و چارپل مدیم خیراتنه بوتواد کن و خیراتنك تایبت به هر دو میوان خوی عزیز مامستا مسعود فوزی محمد وروکی دیجی دکتر صلاح حدو از هر دو میوان عزیز بدم ناسیم بوه حنی انکی کرت جیانا وان جواره بیشم دکتر صلاح حدو خلکمی روجوای کردستانی جهریما عفرینیه نویسکارک و سیاست مدارک خوندنا خواه وقت تختور درانا قداند بولزانینگا حلبه وقالك كاركي ليكولينك باش درباري بيشي اخوا وك تختوري درانا قالك آلاف درست كرنن وبيشروج بيقيد كرن دناف دولة نامتويده هر وكي ديجي دكتور صلاح نيفسكاري وقوما قوت هل بستاد نيفسينه برتوكا كوي هي بناوي شيروكا ولاد جعفريني تا خانقيني بزمان عربية هر وكي ديجي اندام يكيتيا قشتي انا بسكار روجناموان كرد لسوريا وقالك شالاكه لسر فيسبوك ولسر السوشيال ميديا وهر وكي ديجي لسر جروبين واتسابي زبيدارم دكتور صلاح ولو كرتي كرتو رند من درباري تقوت اگه تشتكي زيده هل تكاري لي زيده بك داست خوش درسته هر وكي ديجي ميواني مي دوامين ماموستا نيفسكار وروجناموان مسعود فوزي محمد اوجي كردي مي لبنانية ام كارم يجو بنقاها ويش كردي باكره لبالي جو لبنانية نيفسكاركي وقو ما قول نيفسكاركي سياسية دواري سياسة النيفسينة ولي كولنوانا كيجي أكاديمية برتوكا كوي هي درباري اوبوزيسيونا كردي لديجي ريجيم ايراني بناوي ديسا خونا دولتك جمهابات تابع اربيلي انجيل هوديري خونا دولتك جمهابات تابع اربيلي خوندناوي دو ماستر ورقرتنن حتى انا يك جي درباري بيوندين نابنتوية ويدمل سر كولدارية ده هندري اسلامي ده نيفيساند وروكي ديجي بابتا سر مجارة داعش
بو ماسترا پیشی ماسترا دومین کمیونیکیشن انجی تکلی و دمیر سر پارتی حزب الله یا لبنانی نویسنده بو ناوارو کاوی دکتور ما مصطفى ومسعود كار بين زمان هر وكي ديجي بربرسي مال برا نوتشين ونوتشين ما بعربية أخباركم أخبارنا هما روجانه تينو كرن نوتشين تازي روجالاتا نافين دشوبينا إيرورو كك مسعود لإيطاليا دمينة وكك دكتور صلاح للنرويج لبرجم دمينة اف بوندرباري كك ميرزا بوندرباري هردو ميوان عزيز كرم بس بله جاركتن هردو ميواني مجي بخير سر چوار هاتنا اما يكسر دربازي مجاري خود بن مجارة ما عولي هل بجارتنين لأمريكا بو كو ترامب جاركتن بو سروكي أمريكا وقتی که دبیجن ترامپ هنکی سربوریوی تبیرامه تایبت لروجاوای کردستانه که گلوباس کسک وخست که ترکیه جارکی دن هات سریکانی دبیسی و عفرینی اشکال کرد داگر و هر وقت جارک دن دیسا سربوریوی که لما خوشنات بریار دا که لشکرین امریکا سوریه و تایبت روجاوای کردستانه بکشینه و به سبب جارکی دن خلق ما و ولات ما ورن داگر کرن و جارکی ورن تالان کرن ل ام آنها دیسا هات البجارتن و جارکی دن جی ام وقتی که ام چیه دوی ود خون پفت کنه عجبا وک شیره جاردن دوی منشوته ام آنها که باسا ترامپ تکن دبیجن آیا گلو ترامپ ده وکی کریار خواه بره برانبر روجاوای کردستانه برانبر کردستان خلق روجاوای کردستانه که یا ده سیاست ویدا ده تشتکی نو وره گوهرتن یا جینا البته او چاق شر اسرائیل و حماس و حزب الله و لبنان و نظام چند تنبو دبکو او شر ها عقلکی دن بده ترامپ بلکی هشمندیه کی دن وره سریوی کل رجلاتا ناوین گلک تشت آوسن تشت نو جی بخلقن آوسن وی تشتینه تایبت مثلا کرده اجا از بزورم زیده دریج نکم از بزورم اکادمیسیان ما برز مسعود فوزی وک اکادمیسیانه کی چاوی لوی مسئله دنیره چه لسر دوار روژه چه او کیوی هنه کتکارت چه ببه اما جه بپرسن پاشه جا بچن با دکتور وک سیاست کسن سیاست جی ام پاشه جوی بپرسن بله برز مسعود فوزی جنابت چه بجه چه پیش روژه دا چه کاره ببه سلاف ورز جبونتا وجبون حاضرة حمو وجبون دكتور صلاح وميضاني مني بو حمود ناف مدنا بري حمو آدن مرحلة ترامب إيه ضد بالتأكيد نا نفسي مرحلة ترامب إيه بيشية ترامب ضد اللي هيفيا كرسي نامنة أو زاني أف دورا ويني ضد أخيرا أفياك ضد ظروف سياسي ودولي وقو جنابي تاقود لبيشيدة هاتنا جوهرتن ام ديني في شركي دانا خريطة منطقية حموتة دوهرتن وضمن خريطة منطقية مخططة كي زور باش جبون كردا هي اف مرحلة ومشروع كردا جوهاتية دانين امتداد بجخانطين جحيا حدود ايران حيا خطي ساحل لسوري الجر نبس منطقة كردي منطقة كردي ومنطقة علوية او منطقة حمود نام في مخطط دايا اف منطقة مطلوب دو مرسلة جه يك اولا منطقة حمو غاز ونفطة اف منطقة يعني تجاريا اف منطقة كي زور دول بنده اف جالي كيدج الي كيدد اف منطقة لازم ببي منطقة كي عازل نبين ايران ومنطقة عربي وبالتالي ترامبي ضد نفسي ترامبي اولا ودورك الدناب ادارات ترامبي ضد دوستي ما وهفالي مهنا اي كردا وكاك مسرور قال لك شخصا جوانا دي تبو جناب فان شخصي يقول كاك مسرور دي تبون مايكل وورتر
مايكل والتر وماركو روبيو افانا دوستي كردانا وكاك مسرور اوان ديتبو بوان اخي بو وقياده بشكل عام نبس افانا دوستن ديجي هنا يعني معروفن بس دوستي كردان دناب ادارات ترامب وبالتالي من دبينا كاكاديمي انه مرحله يقو ب ترامب نفسي ترامبي بريه راسته جرك ام حكي قلق بن ترامب تاجره مصلحيوي امريكا دي بيشي دايه بس لازم ام جبير نكن بنفسي وقت ده ام كرجي ضرورة ام جي زور مهم ده في مرحله ده وام جي حاجزك زور مهم ده هندري منطقه ده فام كرد ما خو فرس كري صار ترامب نقو ترامب هاتي جوهاتن ام مطلوب نج دوركي زور مهم ده منطقه ده ايش بقولوا دوري ترامب مختلف بفيجاري ده قلبي منطقه ده وام حزك انجي دكتور صلاح جي رايي خو بيجي ام بدنا باوجي شواذ بني امر سنه بله قال لك سباس الدكتور صلاح حمام برس جنابته ما قلت ترامب دوركي بوران دوركي جبوما نخوش بو جبوما الرسمه كي باش نشان نكر لي فا بريز مسعود فوزي بيجا اف دور ودوره برنا وكفن شركي داس بكريه وممكن خريطه رجلاتا نابي ورا غارتن في خريطه دا كرت او كيكي جرينجن تيدا نا امريكا نجي ترم نكره كردا فش گه بك كوسا بسروا درباز ببا دبر وقت خريطه تي غارتن او كي كردا جي تيدا هبا داخواز کرده جیه کرده ولات کردستان جی تیده هبه و اول چال ترمپ ته و هر وقت بیجه و ته گوتن که وزیر خواهی دربا مارکو روبیو وقت خواهد که ترمپ خواهد جا امریکا در روژوای کردستان در که یکم کس بو که دجاته وید کرد که هر دناف کابینا ویدا بوشی دیسا بحثا جنابه یکی دن نابه مجبیر کرد جيمس جيفري بله دیسا بحثا کرد اواجی و دم دیسا برانبر هلوستا ترمپ و دم لدجوی درکت و هرها با آوال کشید به هر دوجی نزدیکی کردانن به کردارا ددن دستینن پیوندی وان هیا جناب تا چت بیشه جبو وی دم های پیشیامت دی ترمپ به چوا او بکه تفگره دم و باش به سلاوک بو عفرینو بریندار تا شنگالو بریندار تا کرکوکو بندست تا مهابات كاب مسعود براسي شروفك راست كر وكرتو تجيكر رولا ترامبي في جاري تاكو ام بناسن كو ام هناكي ترامب بناسن ترامب بجبافكي ألمانية دايكي خو اسكتلندية دسبيكي فقير بين يعني دايكي وي خدمت كري المالا پشتوی با وی شونه هر لگل خلکه لزیرا بگره و تیلک چیکری بو خدمت آوسو دست بکر جارا وقتی بیه سروک امریکای 45 کسی باور ندکر وی در کبه لورا دستن در وایت دا هبین وکو گلکا شروع وکری ممکنه ایریشن سپرانی تحکم به جهاز دهل بجارتنه هبین هیجای گوتنه که ترامپ نکتیه سیاست و هیدی درجه پله بلند نبیه جتاجره که گوره بیه کاندید سروکاتی امریکا و چه پیرا آلیکار بی بسر کرد هیجار وقت گو حتی امهنه که بناسن که اف بنگهینه وی تأثیر دکه تدی جارا یکم بیا سروک وکو سروکه کی لگور سازیا شول خوابی که ندکر گلک شول اج عاقل خواه دکر پشت وی پوشمان دبی یا جیرا دگوتن غلط بی سر راست دکر آنا وی جاری نو اگر ام ترامپی تماشاکن
ترامپ في جاري جلكي خدابي بن كنترولكو جلكي آشکره يعني خلقش بالك شانده بي كو ترامپ في جاري نمينو ترامپ جاره چویه هیجای گوتنه کو از بیجم جیمی کارتر لگل مروفه کی یکیته متحده دو یکیته نو دولتی آخافتنه کر گو سروک امریکا اره عامل ذاتی هیا کو تشتنا بکه لگو کار پر بلگه پلک سباهی تین سر ماسه سروک امریکا ج اولهیا نتوی امریکی یعنی گوتی کار ما گلکی که اموی کاغذنا امضا کن هجار سازنه مؤسسات مزنن دراسه دکن او جی گوراوی دارن و جاره ترامپی مدی که کنترولک های لورا پشتی شرک الغزه چه بیه و شرک النول اوکرانیا چه بیه گلک گوهارتن چه بیه یکیش گوهارتنا ریا بازرگانیه یا ریا صینی ایرانی روسی یا ریا هندی ور جزیره عربا و دناف کردا را درکوه و دناف اسرائیل را درکوه و هر اروپا نها امریکا و غربه او ریا نه یه بازرگانیه و یه غازه کو خدمت بر جواندی دوان دکه بهتری کو پروژه صینی و روسی و ایرانی لو را حتانی کو اف بسر که و اف جی تشتن استراتژیک نه یعنی نه تشتی روژه کنه حتی کو بسر که پیوست او دولتنه کو دناف وان داره گیته کون سیستمه کردستان خوشبختانه و جاره کتیه و سیستمه دویم تشتید گلکی باش بالکش جی هر لالد عسکری کردی چه پیشمرگه دبن چه قصده دبه دبن دسته و دبن کنترول امریکا دانه اره گورو کو مراد خوازه حیا آنا کار نکرنه لورو ما تمن دای العفرینه نتیجه تمن داین عفرین انظام از ویجی بیجم دورده لانو علاقت خل گلوی هیا اگر کرد پشتی 2016 ج پروژه آشتی ترکیه وقتی 2015 83 پارلمانی آنینه و پشتی وی هفدیتنا هولیر یک و دو و دهو اگر اوانو بسر کتبانا دی رفراندوم جی بسر کتو و عفرین جی ندوچو لی مخابن الور از نکو تهمته که بکم از حقیقا که بیجم یکو افتش تک دای قیادا پکیکیه یعنی قیادا پکیکیه بناو پیاده یک ورکر گو ما شورش روش آوایی کری ای باشه وقت 2018 ترامپی تلفونک تایبت الگل اردوغانی کر و ری خط چرا کسک جرا وکر روسا پیاده رو گو اگر ونبیلن رژیم وره اف پروژه دساکنه پیاده وکو مروف ورک کری و ورخا اینان کر گوتی نه امرازی نبن لی راستی اگر مرا تقییم بی که کار پکه هر تکدان و هر دورک کردی ما مستقبله از ناخذ ما خافتن جناب تبرن ل زيادة علاقة بفي مثلا ما او كيف تنا يعني مثلا ترامب او كيف زيادة بيوندي او كيف تنا دبت كنت خالد جيردا او كي مجالي ويا خافتني هبه ام بيلش بو خالد جيردا مثلا بيدي و بيكيكي و بعصي وصا درسته ممكن تشكي باشا كرمك بس من موافق بتر تشتاقوا دكتور صلاح دبيجي مهمة أنفام بكن جمونجو أنبرا بطينا بهفدو أحداثا أو أحداثي جو دكتور صلاح جنابي وي دبيجي زور مهم بون وأحداثي تأسيسي بون وأوان مجهاندن أب مرحلة هجر أموان حوادثي جو دكتور صلاح دبيجي أنفام نكن أم نزان بنسر كي جان أساسي هاتبون دانين
سركيجان اساسي شغل بون ام ناتوانن دفي مرحله هان باداره ترامب نهر كاربكن فافانا اف نقطه هان ممكن ند اطاري قوت جنابي تو دبيجي هاتن راسته حق بتريه موافقا بتره ولكن دي سياق تاريخي ده زور مهمه ام فان نقطه قو دكتور صلاح دبيجي ام فان بكن وام زانبن وانا سر اساسي وان ام تقييمي خدينن جبو مرحله عفوا قال سباس بريز مسعود فايزي او تشتكوا جنابي وباس كي عماما بجد حميد برنامج خدا ام باواكي باسوان تشتاتكن واللي خالي ما جيريجي المجال هي كمرب فراتي باشتر باسوان تشتاتك البته مثلا ترمتا وقت كمرب مثلا سياسي او بكمرب كرب هناك كور بشه 2012 و 13 و پیمانه دهوک و پیمانه هولیر و پیمانه نزان که مرد کاره بحثان تشتاجی بکه مثلا کورتا لی ایم آنها جبو پیش روژه و هاتنا ترومپ دبه مرد جبو گلین خواه یا جبو بشتاری خواه که ام چه بیجن و ام لحویات چه بین لگور ویجی ام چه پینگاوا باویجن ام تخوزن وی باغفن کرم کی دو مرسلة مهمة نجبون كردا دفي مرحلة ترامب ده ايه نهده رولي كرد شيء وكرد شو رولي وان بيدو هندري منطقة ده وبرأيي يميني شخصي دوري كرد اشباش ده هاتيه داني نجن هذا اش 2010 بريقو سوري سوري ده بيبكي شخصيا سمعين قيادة كردي زور قورة لكردستاني عراق لكردستاني إيران لكردستاني سوريا من دنج جوان كريه قوتيه وين منطقاكي كردي يكشي ببي جخانقين 2010 من دنج كريه جخانقين حيا ساحلي كردي ويشاخي بنسبة جمرة تشتكي غريب بو أف مرسلة مقو سر شيء أساسي وأف منطقة بيدانين قو سر أساسي اقتصادي داوي بس قو مشروعي هند هات وقو جنابي دكتور صلاح قوت وبون دو مشروع مقابلي هفدو مشروعي هند ومشروعي دن الصين مقابلي هفدو خياكر لانه مشاريع اقتصادي واي سياسي بالنسبه جمره زوب خياناكن بس جماعات بس قداتين بيانجا صالي بلاني خداتين بيش ده نوقت ما صار شغله على سياسه على شهر على شغل ناكن او بينجي صالي كاردكن ايش 2010 رولي كرد واضحه ياك اقتصادي لانه منطقه مني كردان غاز ونفط وامكانيات حموها هي دندري منطقه مدى ضد امكانيه هي ام بديل بن جالي نفط وجالي غاز ده ادو دوري امني براسته دكتور صلاح حق بتريه قياده ما نبويك صرت سواء بشمرجي قصده صرت بشمرجي مني كردستاني براس نبونيك ولكن تجرباك دانين بهفره بس جو شركرن بهفره بشمرجي مش كردستاني عراقاتن وشركرن دبي وقتي ده نموذج كي قدم عنده انه كرد افقوته وامكانيه هي كاربكن بهفره وبس جو كرد بهفره بن ونتيجه ديت كسنات واني وان بشكينه وبالتالي دورك امني كردي هي دفي مرحله عنده دوري امني اي كردي شيء ياك حفاظي صار استقرار دهندري منطقي دبكا ابيك دو سدكي امني بين ايران ودوله عربيه افنا معنيا وينا ام مواجهه ايران بكن لانه ايران اولا واخرا ام بخازن ام نخازن جيرانه وعلاقات هبن ام بكن ام نكن وعلاقات هبن ايش بقولوا كردستان عراق مثلا حريصه علاقات فقط ناقطين بك ايران لانه ايران جيران نزيك اموانا بهفر ددن دستينا قد يا كردي دندري ايران ده هي كردي مني عراقي مسانده كردي ايران دكن ولكن ايران جي مطلوبه دهندري منطقه ده رولي خو بوغاري ومطلوب جو ايران فقري هندري حدودي خو وحفاظي صار خو بكي وصار دولتي خو بكي اما جو ايران اصرار بكي كار بكي حشد الشعبي حزب الله حوثي دو سوريا ده دي ايران ده وحرش خامنئي دركبي بيجي والله شارع عواصمي عربة من احتلال كريه ابي شاخي
إيران حمود دكابي نبس نظام دكابي خريطة إيران حمود تيك بهارتن اف دبيني سر قراري إيراني شو دخوازن إيرو دو تيار دندري إيران ده هي تياري حرسي ثوري تياركي ثوري دخوازي امتداد بكي خارج الحدود دهندري إيران ده وتياركي قومي إيراني هي دهندري نظام ده دي بيجن بابا من أول جار دولتي الشيعة من شكرية دولتي ولي الفقيه من شكرية لازم أم حفاظ بكن سر دولتي خوا وأم دمين دهندري دولتي خوا ده وبالتالي صراع هيدنا في حردو فان طيارة ده إلى الآن حياة أفدقة صراع حسن نبوي يدنا فان حردو ده من اختصار دكم دوري كرد دو رولي مهم إيه كردها هي رولكي أمنية زور مهمة وجزءك أدواتي أمني بيد هندري منطقة دي وك من وك إسرائيل وك جيش أمريكي جيش كردي وحاضر به هجر قصد به هجر بيشمرجي من كردستاني عراق من وأمد بينن نبس حزب الديمقراط حتى يرو رغم خيانتي ومشاكلي وحمو اتحاد وطني يرو بيشمرجي اتحاد وطني أو جيهم دكافن بن سيطري جيش أمريكي شما دكافن بن سيطري جيش أمريكي لأنه مطلوب قوات الكردية جخانقين حياة ساحل سوري فدولة كرد زور مهمة اقتصاديا وأمنيا وعسكريا ممكنة نبي دولة بس على الأقل وحدة سياسية وحدة اقتصادية وحدة تجارية ويدهندري في منطقة الشيب بجخانقين حياة خط ساحل مش بقوله ترامب مرحلة زور مهمة بمرحلة ترامب وترامب إدارات ترامب وإشراف بكي صار في مخططي إدارات ترامب وإشراف بكي ترامب قبول ناكي إيران استمرار بكي في شغله قدكي وبالتالي لازم أم كرد أمش سري خبابجن أو مشكلة بري بترامب وقو جنابي الدكتور صلاح قوت بس قو بيشي هات خبرتي وي سياسات نبو إيسا خبرتي وي شبو مديت ما بشعبي خدي دي انتخابات دي زور كنترول كروبو وقو دكتور صلاح قوت بله گلک سپاس برای دکتر صلاح تشتکی دن کتبیجی اگر نازل بچم با ماموستا عبدالباقی کرم که نه تو دکانه هره بس من یک خال دخواست تواب بکن یعنی اگر وی جاره پیویست کرد بون کنترل دانه پیویست غلطیت بری نکن و ترامپ جی نه کسی بری یعنی او کسی مظلوم عبی را گوتی جنرال و مظلوم عبدی او دورا را نبیه وی جاره اگر را نبیده جی خریطه بیتا آویتن لو را نها تشتن نوهنه آنا دکانه که عبدالباقی او بکه پاش از دکانه من نقطه دن شروع بکم وکو من دخواستی حیات داویه بچن بله گلک سپاس من استعال باقی از با جنابته با آوائی که اوجی میوان مجی آنین بیرامن اف خطا تجاری یا جی خطا گازه که بست کن اف خطا از 40 ساله 50 ساله بیاد بهیسن هیچ دو ساله هفته دهاتا گوتن جالی سیاست مداری دهاتا گوتن که پیلانکی هیه اوروپا و امریکا ج کرکوک و جاوک خطه که جناف روجاوای کردستان حتی عفرین بگیجن دریا جوی دریا جی برای دریای بکاربن بگیجن اوروپا و هروها درندن که امریکا و اوروپا و هر کس خواسته بگیجن وی مبست وان او چاق یک دیج ترکیه روزگار بونا و هروها ده لسر سیاست سوویت جی باندوره کیوان هبید چونکه سوویت او چاق روسیا لاوکی بو لچیا ناوی لسوریه بو دستوان دا بود با اوکی وان بشار و بحافظ و بوان را بو اجاد خواست خطه که لیوا جناب میوان ما ایرو باست کن دبیجن که او خط ایرو اکتیو بیه آخافتر و پیکانی ناوی خطی اکتیو بیه گلو جناب تجیج بو ویاد بیجه اره یا نا آدودیا دیسا میوان ما باست کن دبیجن ترمپا برنینه هنکی فری سیاست بیه راسته او چاج مظلوم عبدالرگو جنرال حتی خواست وی ببا امریکا جی نبو نکاری ببا امریکا
ل سیاستك او چاکر برانبر کرده یا برانبر هره دبیرا مدایا لیوا هر دو میوان مجی او که خود بیشن پلان نو هنه پلان نو هنه و تفجر نو جهنه شر اسرائیل و شر اوکراینیه هر دو تفجر نو نه ورحصل و بخوازن نخوازن دوی دنیا یاجی اف دولتانه و ساکرنه 20 سال 30 سال 10 سال جارك فورماتك نو بدن هرما لغور برجوندي خو لغور سياست خو لغور نظام حمد تشتي خو ديارة جارها لغور بشتي بجن 7 سالي بشتي لوزانه و فورماتك انجا 7 سال شوندا فورماتك نو تفكران كل الرجلات نافين ورا تشكرن دوی فرماتی دا بوه نوه یک جوان خلق گل و ولات هری قدیم و مزن به نفوس خوشی و جغرافیا خوشی کرد که حتی نه مافی وان هاتیا خوارن و اوک نبیه و گلا دویژن اف جار دمینا جارن بره نبه ده که ماسی کرد هنکی مافی خوشی به دست بخن دولت نبجی دیسا ده هنکی مافی خوش دست بخن و اوجی تقرب برای ترامپ وصابه جناب تشل بيش بله قال لك سباس كاك مرزا اجبوته اجبرتجيك باش شرو بكر وحردو ميفاين عزيز براسي دكتور صلاح جي وكاك مسعود قال لك تشتن ديرو كي جاني زمان باش يعني واريج مر بكر يعني بيقومان مثلا خطا غازي كاك مرزا حرتم امريكا ودولتين روجافا يعني غربي اوروبا الترناتيف جمعانن يعني ايرو ام دبينين تركيا ناتو تشجر دخوازه دبي اوكي وكوا كرمكن شما دخوازه وخوا قويم بك بفي مسألة حرتم نيزيكي دولة روجافا بچه اوروبي بچه امريكي به فجبرگو هنكي بي نه پشتراستن يعني امريكا ودولة اوروبي قالكي نه پشتراستن جي تركيا دخوازن انترناتيفا كيدي وك بلان بي هرن جموال فدبي قول خطا غازي دريا دحمي هري من كردستاني درباسكي وكرد ببن يعني هريمك سربخويك وكي ديجي وي خطي بباريزن يعني وكوك مسعود باشكوت يعني اول مدنرين ام شرفانن حتى ترامب فيديو خوي كيفن دبيهون شرفانن قال لك بهيزن ويكارب بورد بشتراس به يعني اف هي مثلا بلان هي بيجومان وامجي قرك فيديا كي انجو سوديا كي جبي بلان يجي بكن مثلا دوم مثلا قالوا ترامب يه 2017 حتى 2021 بوقت 2025 حتى 20 نهبه بيجومان كك مسعود دي ثاني زمان يعني سياسته جوهرتن نبس ترامب تيجوهرتن سياسته امريكي تيجوهرتن سياسته شخصي تيجوهرتن يا اوروبي تيجوهرتن قال لك تشي دبند رجلات نافين بيجومان ويوجي سياسته خو بجوهرن يعني اري دما ترامب يا بري يعني كمان سر روجافاي كردستان مع فرنج دسبر بسريكانيش دسبر مجريس بيش دسبر ليبل تشتكي قالكي بالكيش هي ام بيجن نبيجن قنجيه امريكيه سر كرد روجافا هبو وكريبون بباريزانا جداعش يعني اواهش جو داعش وهري مي دركبه وببسر كفتنك جبو كردا يعني بتشتكي قالكي بالكيش قالك في برو فيجي بيجي اريد هن هري مش دسي متشون وفي سياسته يعني رو ترامب كار دي ساجي هن برشين عرض ام بيجن بدو تركيا ليبلي لهم بروي تشتنا جبو كردا دي سابقه اوجي بجبر في هاوي ام كرد يعني قال لك جرينجا ام يك دنبن يك دسبن بكي ما سي روجافاي كردستان يعني بيديتي خوستن جريبابيا خوستي خوستن جهسدتي خوستن قولوا رو خبيجين الكردا قال لك خو بيجي عربه وفلها كرك يعني بروجي كوين نتويها به حرتم يعني حتى بري يعني جرك بري تركيا قودسي خبابي ترامب وتش داخوازي خوجي بكي جرك كرد ايرو رو بروجي وحاضر بد دما جو ترامب ورا بب سروك يكسر بيجي كرد بيجي كرد روجافا بيجن ترامب فرمو بروجي مي امكارم بن وقول بيجن هفال بندي هف امكارم شرفان جبو اشتيا نابلتوي ليبلي لهمبر ويجي دفي تجي ما بباريزيك
وكي ديجي بروجيا مي لروجاباي كردستاني دبي بيكوره تشتي قال لك بالكش كت ميرزا سيجنالا جو وزير الدرفيه اسرائيل وحد روجا قوت بله يعني هي دي ام الرجلات نافين دينارين ابنتوين جو بي ولات يعني كرد بنافكر ديمك وقتها في سيجنالي دي او دسبيكا يعني سياستها امريكا واسرائيل واوروبا لهريمه دي دخو ياكرين انه دبقوا ولاتك كردستاني هبه وتشيبه وصرف خبه حتى بنافكر كردستان عراقي كردستان باشور وكردستان روجافا جو بقريب حكم الامر الواقع يعني تشتيقوا هي سر عرض ليبلي كاري يرو كاري بروجافا كردستان كاري هريمك سربخوا اگر پشتوانیک اسرائیل انجی جا امریکا و جا اوروبا بيدان جبر بي هاوي يعني قال لك جرينج ان كرد بروجي مجي هبه بروجي محاضر به بري بروجي دولة يداغير كر چه بروجي تركيا به چه بروجي ايراني به چه حتى يا بشار الاسد يا بشار الاسد اخوياي دي صاروا ديني وحتى او ببج عسكري اسرائيل لهريمي يعني ايرو شد بيجن دبي امج سوريا انج ريجيما بشار الاسد بخازن قلنا ما به له تشكل تشك ايراني سلاح يعني تشك ايراني هرنج بو حزب الله ديما يعني ويرولك يبدن بشار الاسد جي وقت رولك يبدن بشار الاسد ديما او جي بهيز دبه فجبوغو او بهيز قالكي بهيز نابو ونا تركيا جي بهيز ونا ايران جي ام قرخو بهيز بكن وقو كك مسعود قلت بله بله ليفر برسكي دنجي من هي از ديسا جمي فاني 3% يعني ترامب و بوتين gelek nêzîkî her siyaset dikin va du sê rojê hay dawiyê da bi telefona ducar telefonê hev kirine û her wiha tê gotin ku tê Putin sibê biçe Amerîka bi ew kira bi Trump ra rûnê mesela elbet ya mesela ewlê Ukraynayê lê mesela dohem jî eger li Ukrayna li hev bikin ew çav dê li Sûriya jî li hev bikin وقتا كل اوكرانيا لهاف بكن لسوريا دي لهاف كرناكي تشوا تشيبا لسر مثلا كردا ولسر مثلا سوريا ولسر مثلا دني از برز فوزي دبرسم لسربيا دكارات بيجج مرة اولا اسرائيل اشاره دا سر مساله روسيا اسرائيل جو روسيا تواني رولكي بلزي زور مهم وقت بشار الاسد ومنع سلاح بكيجي ايران جو درباس بحزب الله اف بس جو اسرائيل تشتكي ولو بيجي مع نياوينا تفاهم اولي هنا ودورك اف شنت صال جزو حزارو يازدبه طياري اسرائيل دردكافيل هندري سوريا دخي يعني برايي روسيا نزاني روسيا زاني روسيا نابيني روسيا دبيني طيب روسيا شو ما تدخلناكي؟ سوريا جي تدخلناكي سوريا جي تدخلناكي وسوريا جي تدخلناكي مرسلة دوري بشار الاسد جوت جنابيتا زور مهمه استا وايجو كاكا عبد الباقي جوت زور مهمه واستا من تشتكي بيجم مفاجاه وخاصه انه مسعود محمد فالفي مساله بيجي جارك مصلحه مني اول كرديبه واولوياتي ما كرديبن أولوياتي كردي نمع نياوينا أم ومعارضة سوري صار نفسها صفحة بن لأنه مصالحي ما ممكن متعارض بن بمعارضة سوري أفروج من قوت ومن دي سادة بيجم وإستا من توضيح دكم بشكل كي علني احتمال زور هي أمو نظام دي ساب هفر بدنو بستينا لأنه مصالحي ما التقاء ببن هجر مصالحي ما بيجم مرحلة كي أمو نظام التقاء ببن أم بهفر بدونه بستينا برأيي مني شخصي حتى ولو منا موافق به مصلحة أول كرداية بس جو مصلحة أول كردابي دوستي دجمني من دوستي منها وهفالي جو مصلحة من بمشيني هفالي منها سياسات مصالحها هجر إيرو مصلحة كرد بخازي أم ديسا بشار الأسد بدونه بستينا لازم أمبير بدونه بستينا هاجر مصلحة إيرو بخازي أم بغيني بشار الأسد بدنو بستينا جارك أم بغيني بشار الأسد بدنو بستينا لازم أولوياتي ما مصلحة كرديبة أبيك ضد روسيا دوري وهي دهندري منطقة ده دوري وي دهندري سوريا ده هي وحاضرة
وتواني رولكي باش بليزي وروسيا ندوري كردايا يعني دوستانيا روسيا بكردي سوري رهي بكردي عراقي رهي دوستانيا وينا نن دوري مية ولكن بنسبة جمرة أولوية أمريكية نا روسيا يعني دوستي ماني رقم يك أمريكية وهذالك رقم يك درك أمبير بدنو بستين أمريكية لأنه أمريكا أو إيجو سياسات داتينه روس إيرو سياسات داناينا إيرو عنصر مساعد وقوكك مسعود جمدي جمدي هرجم دكتور صلاح دكتور صلاح بيجم حمام برس جنابته برسن يعني جناك كشيروفاجي بكم جنابته تشبيجش بول ها وكو كاك مسعود باشر وفاكر روس سوري جيرو جالك جرينجا وبموافقة نوف دولتي جي كاتيور وجور درنوك يعني اوي هناك زرار ليبيا كر فتجاري سوريا درنوك يعني وغلطن بنا قالك دكن سكري روسو وكو تشوندنا عفريني امورن سر وين اخته اورنا ج پیاده رو گوتن دبی رژیم وره پیاده جی وقت مگوتی به خاکر او وریکو کری شورش روج آوا و تدی جهد اولکاری سوری و پارزر سوری دناف وان دا بالقامش له الحسكي عفرين كرنا بشا تركي او جي برايا من تشيكري بي يعني اوانا وصدانا تركا لورا روس اكتر سركان نية او بخوش الزانه روس اكتر دويمة ويكي جوه اكتر نيكو تشتت بيويست العالم ادارة دكن اويد جورا بجتينه ام بهيفينا في جاري تشتكي باشتر بلي اف بروجيت مزن وقتی گتشيبن يه مهم كسياتي اوي ملتي كسياتي بارتي كسياتي حزبي كسياتي شخصي يعني تشتكي بچيك اشترى بينم سر في كسياتي اگر وقت نيكولاس جهنده هاتي عراق داگر كركري جيرا قلت بين بشتي ديالال و دورنا بساكنه اوي ساكر ريك فاكريا مبادره خوي كسياتي كر هاتا كردستان جيبر وموصل جيبر بشتي 24 ساعته مساج شان دجي انجلترا جيرا قلتن تباش كري سباس بوتا هيجا لفر ام وكو كرد وكو حرب باسكي روج آوا و باشور اگر ام عسکری ام نکانن در وی امریکا در کبن پیوسته هیز سیاسی جی آخافتن خواب بکن یک بو پروژای نو نتوی یه دولتی یه 25 چید به یه 100 ساله نه بداوی به او جی لمد نره وکو کرد ام دکانن سرکفتن و بدست خوابینن ام د پروژه دا هنه چه پروژه اسرائیل ولا امریکا ام دوی پروژه روجهلات ناوین دا هنه میست ام باش ببن لیسکوان باشتر حتی که ام ببن لیسکوان باشتر جی خالن هنه دبی عمل سر و خالنا باش بساکنن یکمین ام بزانبن که کی فایله روجهلات ناوین بدست دوی روجهلات ناوین فایل ویب دست بریتانیا داره پیوسته آنا تکلی کردال گل بریتانیا باشتر بیه لهین پیوسته باشتر بی بوکو ام بگینن آرمانجن باشتر یعنی غلطه مکری دیجی بریچ پترولیوم پیوست بی و غلط بی پیوست بیش برکو تدی ابد ناف دولتی باشور سودان ریک زفته وان نیه یک ریک زفته باشور سودان نیه اوانا کرن دولت بکردار جی تم دبین هر رو وستن دمکیدن لی از بهیوی ما وی جاره ما در سیخا باش والگرته بی یعنی وقتی از دبین ما
بله بله گلک سپاس دکتر برز مسعود او که هات برین اینترنت هات برین تو عفو بكم دقیقتی اگر تشتكي تخوازي تمام كي كلام كي تمام كي اگر شيء نعم مهم من دبيجن مصلحة كرد رقم يك باش ولازم مصلحة ما بيشي حمابه بله من كرد جبون حمو مكر هفالي من 24 ساعة دبيجن مسعود فلسطين 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 بابا كسيب قندر كرداش فلسطين رنكر اصلا فلسطين كرد حرر عندهم صلاح الدين حرر عن كرد بو نعربو كرد بو ايجو فلسطين شكر وايجو قدس بقران صلاح الدين بو من واجب خب حمار كر استا اولويا مني رقم يك نا فلسطين ونا دولتي دنا اولويا ما رقم يك دولتي مني كرديه استقلالي كردي حاضريا كرد ومصلحي ما تسر حموري حتى ولو مصلحة ما بخازي ام بنظام ربدن ام بامريكا ربدن ام ببريطانيا ربدن وقو دكتور قوت ان شاء الله ام شيطان ربدن مصلحة كرد لازم تسر حميرة بين واتفاق يا كرد لانه باتفاق يا كرد ام بيش دينار خلق حمو بشعبتي مظن لمدنرن خلق حمو نبس كشرفان لمدنرن حتى كسياسة دار الجيل مدنرن لانه ظانن انه كرد قواتك سياسيين قواتك اقتصاديين قواتك عسكريين جحمو الياده ام كرد ام حاضرين وبالتالي امكانيه هي امرو لك مهم بليزن فقط ام اشتغل ياخو بكنيك بله بله گلک سپاس ما مستعد باقي تشتكي زيادة بكي هي بله ولاس خوازم تشتكي بيجن درباري رولا روسيا لپیش روژه اگر هاتو چو امريكا بوتين و ترامب رونشت ومسألة اوكرانيا وروسيا چارة سربو وهاتن سر مسألة سوريا بيقومان يعني إيرو وقو أمريكا وأوروبا تخوازن كردا احتواء بكن تاخن حنبيزة خودي يعني روسيا جيت خوازة وقال لك هالوستين روسيا يه بوزيتيف هبون أري كيف ما بلكي أنا جيرنا إجبر بيشريوية دو أوكراينا ده إجبر أم بناتو نزيكي ناتو نقال لك تربويرة ليه بلي قال لك جارة لافروف دوغوت دقو اگه كرد سوريا كارن حتى حكمك ذاتي بالسنة يعني هذا انتومي بالسنة يعني افها الوست جموة هي افها ولدان جموة هي اگر هاد بيقومان روسيا ريجيما بشار الاسد بباريزه ووكي دجي ويرولا ايراني در سوريا دقلك لاواز بك يعني او برخب يعني بري فينا كوكيقنا برا روسيا وايراني ضد هندري سوريا دهي يعني ري چندی حوالی هفنجی و چندی طیارات فروشن هب ودرونا ليه بلي او ناخوازه كسك شريكه بشار الاسد عن رجيم سوريا بجبلي روسيا بيغ يعني او ناخوازه نا ايران وربه ونا حتى تركيا ونا كسل وربه فجو هجر جبو حتى بباريس في رجيم بشار الاسد دي كردا راضي بك كرد بشرنجي راضي به ما فكي بدوا يعني بيقومان ما في واي نتويبه زماني وابه دبستاني وابه وهناك دستلا داریه تاخد دستیوا چه هریمی به چکار بن چن وزیرا بکن کرد يعني باش يعني بگمان هگر هات و سيناريو هذا پیدا به پیش روجه بالبربر جوانديه كردا از به تخمین دکم بله از دخوازم بال بکشینم یک نقطه پشتی 2016 عالم گید بینه کو کنترول کی روسا لسر دولت ترکیه او جی باور دکم تکلیه خواب او دربا عسکری های او مسئله کو چیکری و نه چیکری لی گید بینن کورای که روسا خورت السر ترکا های هجار او جی ده خدمت کردا به وی جاره یعنی نوکو جاره چوی تیکه وی برانبر کردا او جی ده تیکه وی جبركو ترك هناكي آليكاري ولو معنوي جروسيا دبرن وقت دبري كردي بن بيكرناد دكي أبجي نخطاك من حسكر از بين الزمان بله گلکی سپاس ام درباز خالا خواهد دیاد بن نزیکی 5 دقیقه مویه مناقشه نقاش کر از بجم بس مالا میوانه ما آوا ام درباز خالات دیا دبن خالات دیا
تركيا دبيجة أسد نخص بأوبوزيون سوريا لهف بك لو ما أمجي لهف ناكن لقالوا وسانة أم نزانم كأز نزانم كو دوان روجي هاي داوية دا تركيا أسد هر دبيجة جرا تركيا جسينوري من دركبة باشا مبارا بدن بستينن دبكو دبني ده هناك تشتدن جي هبن كو نائلن بشار أسد وتركيا نيجيكي هبن دبكو بلانين أمريكا جي و إيتناجي تيدا هبه و إيران جي دي سوسا لتشتكو أوكت جبينا أوكي إسلام دا وقتی که اوکی اسد ترکیه باعث اردوغان اوکی سالون ترکیه چیه نخواست یک گوداریا بکن و هر واحد دیست جوینا استانا دا برفرس چیه سروکی روسیا در کتیه گوتیه دوی ترکیه جاره کدین برپرس پوتین دویجه گره ترکیه رازی نینه که ترکیه جاره کدین بخوازه چیه نوی اپراسیون نو بسر سوریه وابکه ام بیا قبول ناکن و ام نافازن جی دیاره دناو بینا هم روسیا و ترکیه و هر وها بشر و ترکیه دا نزیک بون تنه و روسیا و ترکیه جی هنکی ادی سببی ویچنه دوی اگر اوقات میوانی ما بحثایی بکن دوی شر های رجلاتا ناوین دکن ها دست پیکریه البته ترکیه گلک ترسیوی هنه و تخوازه به بشر راج لحف بکن که مثلا کردا جاره کدن به سوریه را لحف بکن که مثلا کردا جاره کدن لسوریه بتمرینه نیله بمینه لوادیاره نکارن لحف بکن از همه جمیوان قدیسا مسعود بپرسم گلو چه آگاهی ویل سروی مسئله هنه و سبب که نکارن نزیکی هف ببن چنه اولا تشتكي زور مهم قوت تقول انه بشار الاسد دبيجي من اتفاق ناكن باوبوزيسيون سوريا. سؤالي اول اوبوزيسيون هي لسوريا وهجر اوبوزيسيون هي بطبيعتها اف اوبوزيسيون شيء وكي اوبوزيسيون سوريا هجر اوبوزيسيون سوريا افان اسلامي بن والله منجي بوار اتفاق ناكن براستي ومنجي ناخذ اتفاق بكم بوار ومنجي ناخذ تفاهم بكم هجر بديلي بشار الاسد اف اوبوزيسيون اسلامي به من ككرد نج مصلحي منها ومن ناخذ تفاهمي بوان بكم ومن ناخذ درباس ببن هندري منطقيمه ومن شري وانجي بكم ابيك فبريقوا ام باوبوزيسيون سوري نو اوبوزيسيون سوري لازم ام طبيعه في اوبوزيسيون يفهم بكم وام قبول نكن فرض ببي صار ما في اوبوزيسيون ادن خلافي تركي سوري خلافي تركي روسيا دهندري سوريا ده صار مناطق نفوذها صار مصالحها تركيا دخازي اسلاميين فرض بك دهندري سوريا ده طبيعتي سوريا كبلد قبولناك ايفان اسلاميا نجنها بش عهدي اخوان مسلمين بقبولناك اخوان مسلمين بشيرانا بو كيد سوريا ده اخوانا قبول كر كسي قبول نكر نا كردا وان قبول كر ونا عربا وان قبول كر واستجي اب مسلماني هاني ايجو هفالي تركيانا داعش وماعش ونظام كي افانا حروا جبهه نصره وجبهه نظام شيء كي وان قبول بك كاس وان قبول ناكي ملتي سوري وان قبول ناكي وام كرد بالتحديد ام وان قبول ناكن ودرزيجي وان قبول ناكن وفلاجي وان قبول ناكن وبالتالي اكثريه هي دهندري سوريا دو وان قبول ناكي هجر چند سني وان دخازن وان قبول دك اج مصلحي وانا بلد منطقي خد بلا ببي فدرالي بلا فدراليا سنة هبه بإسلاميها وقود بيجن وإما مناطق من كردي ديمقراطية هي خلافة أساسي تركيا وروسيا بديلة كيا بديل وكي حكم بك وكي بيسر حكم بشتي بشار الأسد
وهجر بشار الاسد ببینه لو نبینه روسيا ناخذي بشار الاسد هره وفي بديل يقول تركيا طرح كري قبولناك هذا نقطة أساسية دهندري خلاف نقطة ضد خلافنا بين روسيا وتركيا كردن روسيا دخوازي وقو كاك عبد الباقي يقول بشكل أو بآخر وجودك كردي هبه ودبيجة تم دبي حكمك ذاتي جي مقبول وحتى ببشار الأسد آخرين صار بمرسلة ومن رأيي مني شخصي تفاهم هي صار بمرسلة ورأيي مني شخصي دي مرحلة وقو أم ترامب بري باش وترامب بيش بشار أسد جي باش وبيش هي بشار أسد أفروج نبشاري أسدي بريه أفروج بشار الأسد زور نرم بويا هاتيه جوهرتن سياستي حمود لأنه دخازي حفاظي صار وجودي خبكي صار نفوذي خبكي صار منطقي خبكي بالتحديد صار علويين خبكي وفام كريه أو علوي ناتوان بردوان بكن بي كرد وبي درزيا مش بنقولوا مرحلات مختلفة خلاف روسيا تركيا خلافك أساسية صار طبيعة سوريا يد مرحلة قوبة أم ننزيك موقف تركيا لأنه موقف تركيا صار ما فرض بكيفان مسلماني ها إيجو زيدي خرابوني دندري منطقي ماني كرداد نكرنا بله أبر بله قالك سباس در بازی با برز دکتر صلاح دوتکن همان پرس بو جنابته براستی سبب اوه که بشار اپوزیون را ناخوازه یا جی اپوزیون قبول نکرد ترکیه به بشار نکاره نزدیکی هفته یا جی سبب دن هنه که وکی بشار اسد بجه پیشی برای ترکیه جا آخام درکبه باشه از اویم رونین قالوا سبب بين دنجي هنا يانا اگر ام دوی نقطه شروع وکن ام البشار اسدی وکو مروفکی شخصی ننر با وی ده 40 سالی دو 5 سالی دو بنگهین علاقات اولکاری مزن به عالم ردانین از مثال که بچیک بدمته وقت هل بجارتنا امریکا یکو تلفزیون دو شوپاندن دو گوتی عجب ترامپ در کوه عجب در نکوه نیزی که هفدون آلور کم آلور زیده لی یکو جور لهندر اولکاری نیزیک بین بری 5 روژا نسبتی نابین 51.7 ترامپ ده در کوه هیجا او تکلین رژیم سوری یکوش مسئله کسید در وای امریکا وره تعذیب کرن یا جید بن دست بنچاف کرن و تحقیقات کرن و فلان اونا گلک فایلن بن ماسه هنه ورد بن فایلد امنی سوریت و یالی دا گلک زیرک بی و گلک فایل و کاغذ بدستوان دا هنه دویم او اپوزیسیون سوره وکو جناب کک مسعود گوتی اونا اخوان مسلمینن براید مسلمانن اونا و رژیم سوره و صدی 6 مابین 6 و 7 ملت سوره هبون نبونه یعنی هاتن اوان نبونه یدنه فاونا نقبولن سیم پشتی او پروژه عربی لگل بشار اسدی حتی هنک زانیارین تایبت یعنی بو منهاتن کل سر پروژه ابراهیمی امضا کری لورا افرو یک آخافتن بو نه غزه که نه آخافتن بو باشور لبنان که امگیج دزانن که اونا حوال هفته یعنی طرف که بین و اول حال خانته لورا یکو برجواندی خواه لگل اکلی بشار اسد رو ترکه و بشار اسد جی برانبری و ده چب قازنج بکه تشتی قازنج ناکه لورا شو روی باشه که بلا ترکش عرضه مدر که اگر ترک الفر یک من الملاحظه هيا اگر ترک وقت هات
بآلیکاریا PKK جرا عرض چیکر بو عفرین احتلال کی داگر کر بکه اگر وی چاغه ترک بو دولت که زور دموکراتی بو خلق عفرینه و بو گره سپی و بو سری کانیه افرو دوردن دل حال خال گل ترکابا لی ترک جه کرد جه شور کرد عاجزه لورا افانا نکانن اف پیلانه کودکن فقط بو اشخورا بدجی کردا بساکنن یعنی پیلانه از وی بکم یعنی آخافتنه که الورتی تا بیرامن آخافتنه که علی چوان او دبی یا بنم ترک دیلم اريب اف آخافتن اگر شر غزه و لبنان و هاتن ترامپ نبا اف آخافتن در ندکن دزانی اف آخافتن پیلان PKK 45 سالی العرضه خست پیلان دولت ترکیه کور 45 سالی العرضه خست ریزک مزن هیا بو علی چوان حتی کسبو اگر هنک دبیجن والله آجان ترکیه و نظام چه برو افرو عمل و موقفی تماشا بکن و تقییم بکن پروژه چه بیه یکو اردوغانی دخواست اسد ببینه پاشه و پروژه کو اوجلانی درخن العرضه کد که او پروژه العرضه خست كردت زيرك مينو منو تو عبد الباقي وفلاني وكاك مسعودي وقت ما جو اف بروجي تيننا ميدانه عين بروجي حسن خيري اتاتورك وحسن خيري حسن خيري بشرف دركت اوي غلطي كر وقوتي اگر ازمرم تربو من بكن چوتريكي كي هر كردك وري تفا تربو مكي لي افرو من دي برسم جناب عبد الله اوجلاني او حبسه خو خلاص بیاد در کبه او دکانه مینا حسن خیری او غلطیه نکه او غلطی ده ببا لی زانین کرد او پیلانا العرضه خستن لو را کسا که مینا علی چوان پیوست امگی آلیکار علی چوان بن و ام گرتناوی به دولت ترکیه را دبین ام شرمزار دکن دموکراتی نیه کمروه کی بیجه من حقم هیا به زمان خواه او بکم تو دبیت ترک بایراق ترک دولت تر و التالية تر اوه تو کی 45 میلیونی تب او نوک لورا ترکیه وقت قاپی اسد الپیشوان ها تا گرتن او برجواندی کدخوازه کو تغییر نقش و روجالات ناوین یکو پشتی شر غزه دست پیکر اوانا خواستن برانبر بساکنن وکو بره تشتکی به اسدن آلیکاریه که او اپوزیسیونا تسلیم ویکن لی پروژا کردی بسر نکرده اسد آنا برانبر پروژا کردی یکو دندر پروژا نو دولتی دایه نکنه لحظه راوسته لورا او والایه او کارتا سوتی بله گلک سپاس ما مستعد باقی از برم باتم با اواکی دن بپرسم دست پیکی دا در سال 2012 یا 13 دا اردوغان گوت از بچم شامه نظام لفلان جامی نیورو بکم یعنی او چاق ده بشر نمینه از بچم ویجوی در بخم پاش پشتیوی ایجا نزدیک 10 سال بوری ایجا هاتیان هاد ویجد الا ازو بشر ام ببن یک پشتی که افرین دا چو اشغال کرد سریکانیه و دردن وان داره تب اشغال کرد اونها تخوازه 30 کیلومتر جی بناوا بچه 40 کیلومتر جی بناوا بچه و تخوازه بوی آوای دوی بشر چاوا به یکم یا حکمی نمایه بلکه از بشر قبول بکم 30 کیلومتر الوی حدود داینم و اگه بیجه اره دی روسیا جی و امریکا جی بیجن اره و باشه
برا عفرين ودري دنجي دبن أو مدى بمينا وبرا بشار جي بمرا بمينا قالوا أبا أوا أردوغان وي تخوازا وبشار قبولناك ياجي بشار براستي تتشتكي أردوغان قبولناك ودبجا تدى ولاتم الداقرتيا دبي تجوي دار كبي باشي جا ورب مرا مجول با أنا مسألة دتش الرشيد داي بله قال لك سباس برسا قال كي جرينج كاك ميرزا وقوم دبيني رو جهدانك بري أنا ماني زمان جهدانك بو بشالة ستيكرن يعني بري دروجا دهبو لكونغرك عربة ومسلمان حاضر بو دما قويتين في كونغري أو زخمي ديني و يعني تشتكي مزن إيرود في هريمي ديش بربيع متاني في كونغري وكي ديجي بري أنا ماني زمان يعني كارب بشرط المنطقة يعني كارب لشكري هريمي جبو إسرائيل يعني أوجي هي دما قو بشار الأسد در فتاش خورد بينن تركيا نما جير درده جبر چما تركيا بوينة درده وقو كك مسعود قلت أوبوزيسيون حملها وازة تنية وكي ديجي أو يعني بولا مسلمانتير سرواهية بشار الأسد خود نرم مروفكي سيكولار ولاتكي سيكولار سوريا تجاري مسألة أبي كونسرفاتيف أبي كسر بلو زحمتي حشد مسألة أوليد قبولناك وكي ديجي بشار الأسد إشكردات تجاري ناطرسه جبر تجاري كرد دوزا كرسي ويناكن هر ور دوزا ما فكي خودك نور ما في شارع نسوية ما في زمانة ما في هريمية ويدمي يعني وقتها أو شرط ومرجع تركيا دبهيز إنه أمي قصدي أنجي هسدي تنبكن أو جير نقل كي در جبر أو كرد هسدي بخونا خطر سر بشار الأسد وكي ديجي وقو مقوت أوبوزيسيون قل كي لاوازه وأبدا فتي هاجر هنن فجبر بيهاوي ناخذ يكي وكي ديجي يعني جنب بشار الأسد ريجيم منتاليتيتا بشار الأسد جير نقل كي در ديرو عفرين هاتي داقر كرن ولا سريكاني ولا جرابلس ولا حتى من بجيبه داقر كرن جير نقل كي در بشما أو دوري دوري هريماوينن انجي دوري باي تختاوينن فالبر فيها زلام دستي من اوا جمدي اوا صار ده يعني او نقل كي در جير وكي ديجي قال لك تشتن دراماتيك لدما داويد تشيدبن بشار جي خوينه من وكي يعني سياسه مدار وقو افقا صال دي صار حكم دي 25 صار يصير حكم بيقو ماني الحروجانات تشكي فير يعني ودمي او ليستكي تركيا انما هيدي كارن درباسي سريبن انجي بيكورن لفير ازيد بس كومنتارك دكتور ولات محمد نيبسا اللي قال لك يخشك سر مسألة تركيا دبي تركيا نرز دبيجي دما جو اوبوزيسيون تيت وزير ويش درب حقان بله قوتبو نما فكريه بشاره كان جبر اوبوزيسيون قبولناك دبيجي تركيا نرز دبيجي اگر تركيا وسوريا لهف بكن دي اوبوزيسيون سوريا بارزانيه بفرشا يعني تركيا اوبوزيسيون سوريا بارزانيه بفرشا دما جو برجواليه تركيا ورجيم بشار الاسد لهف ورد ليه تانا هاجي بدستنا كذا يعني انما تش دست تركيا كذا جبر بشار الاسد قد بيني بخدي هي زيرو خدي رول دهري ميدي وكي ديجي نشت كرداد ترسه هبوناوا انجي مزنبوناوا انجي حمي لشكرن هسدي ايران بيجن حشتي حزار كسل لشكرن جي ناطرسه جبر نخطر سروي وكي ديجي اوبوزيسيون قال كي لاوازه نجر درديجا او تركيا تكلاب هبر بكن بله قال لك سباس اگر میوان ما تشتكتن نبيجن ام دربازي خال كرم كمان كيك مسعود من يك اخفتن دبيجن كرم ترسي اردوغان من اختصار دكن بيك جمله جبون جنابيتا اردوغان متاكده وقو من متاكده مقوم بجنابي ترد اخذ دولتي كردي بويا حقيقه اف ترسي اردوغان راست افروج دولتي كردي بويا حقيقه مرسلا وقت نمرسلا حق ببيلونا ببويا جخانقين بقر حياه خطا ساحر جبون له ابد ترسي اردوغان وجبون له وقو جنابي الدكتور صلاح قوت استا اردوغان وين بس عبد الله اوجالان جحبسي درخي وحتى مرياج تربيه درخي جبونكو في مشروع تعطيل بكي
ولكن أب مشروع بوي حقيقة وأب مشروع وبيش دهري ومشكلة نما أردوغان مشكلة كردن جارك كرد فام بكن إنه أب مشروع أساسي وي أول وجارك دستيوان يكبي ومن جومانية من هي حتى كرد جيتين جوهرتن بمرحلة أب مرحلة هان كرد حمو فام كرنه إنه يكتبونا وان زور مهم بمرحلة جبون دولتي كردي بحقيقة بله گلک سپاس مالات آوا ام در بازی والله بريد درباس فكك ميرزا قالك كرم. نجات شتن باش نيسان تماسلا بوريز بو حمي تماشوانان لبر هبالكي نيبسان دي أكبر مزيبي بينم سرك يعني بعربي زماني عربي كك محمد سعدون محمد سعدون بله دبيجي دبي اگر پککه جالی امریکا و نیرا وصاندن تجاری کرد نکارن ببن یک دست نرينك وقار نرينا يجي راس به لبركك جمال مرعي تشتكي بيجي دبي برجواندية امريكا وروسيا واسرائيل او بريارة درست كرنا خارطة هرمي لدس وادية هر وقت يجي روشا كرد وكردستاني لگور و گوهرتن داویه گو چه دبن د جهان ده کار رول که بلیزو کار او جی ببن خودی رول دوی دمیده دوی جی پرسکیزمه سیاست مداره دکه دوی گلو افتشت راست به د پیشروجه د پشتی د سرکتنا ترامپ وقتی بیجی باوی بس زریجی بخوینم هو باوی محمود بیجی ترک لسر پشتا کرده نها خواه لپیش دخه جبر و دخوازه او جلان درخه تمام بابي محمود ما اجي او جاني زمان دكتور صلاحاني زمان كرم بكك ميرزا بله خاصة كم كاك ميرزا بري كرم. وقفة هنا كيفي برسونو برسبة بكن بدم يعني كرم كده مسألة بحكاكي من برسيورك هيا بحكاكا دو كوري وينو وجلاني العفريني 100 متر 20 متر تشيكي بو چی نکنه الحفتنینه والقندیل چه بکی دویم مظلوم عبدی تی گیشتی کو کار تی تکرن يعني حتى خطر السرويها بي من هندك بيستي كو بروجا سو قصد ويكرنا جماعات وبيكيكي فحتى كو مظلوم عبدي براستي بريارك حتى انا الكندري اورتدليزي حتى كو بريارك الراست او وهفالن وي بيادي راست نبن والبن سرسيو بيكيكي درنا كيفن دي زرارك او بكن جبركو بروجو وكو بلدوزري يعني حتى وزير خارجية إسرائيل نوف لينونا بلدوزر وزير دفاع نو أصلا ده نوف خوش شفلة بلدوزرة فأف نخطو جلق جرينجا أبو وكو شروفا كرن بو أف كاسد أف برسيد جرينج كرنا يعني دورة جلق مهمة وقصده چبنوی قصده چبنوی پیاده نما ارتقش خورب خوب بکنن یانجی به ملت کرد بکنن پروژه کوته پیوست کرد بگینن حق خو حتی کو بگینن حق خو پیوست دوست و دجمن خو بناسن یعنی من بانگینک بو کرد مروج باکوری کرد باکوری اویگت شونه سورة الفتح خواندنه ام وكو مسلمان روج آوا و مسلمان عفرين روج قيامت ام حساب جوان بخوزن يعني چاو حساب بخوزن وقت کو تو پارا قزنج دكي اوه پارانو بمفهوم اسلاميت تو دريه غلط دو هر اورسپي و حاشا هر قمار هر فلان خود دي حسابش تبخوزه آيات فتح وقت هاتي دوجي كافر هاتي نه دوجي كردن عفريني يكو سدي حفته جوان مسلمان ومزقفت العفريني كوهنا بس كردي باكر كو هر تشتكي دوجي إسرائيل خو پیشاندانو لدورد كردي بكن بلا أردوغان اگر ميرا أو بارتي خو اگر پیشاندانو دي بكن دوجي إسرائيل وبو فلسطيني بلا الآن قريبكي بلو الاسطنبول بكي بلو الاسطنبول بكي بو چي ملت كرد حتى انا لو بانگينك من
بوان هي از تشتك بيجم باش بانجينا خواندانا ديسا بانجينا خوا بك لأوان أو كي خوا بيشاندان دكن جبو فلسطيني يا جبو إسلاميست يا جبو ناتشه باور که جسدا بلکه ده باکوری کردستان نه خلق باکوری کردستان نه اوانا جی بسر هنکی رخستنین بیجن ایران وانه و هنک جی به پککی وانه جبوی به وقت مرد بحث باکوری کردستان یا جی کردات کل باکوری کردستان مرد وانا بناو بکه باشتره اجی خلق باکوری کردستان ما لی از نبوان رامد من ريز بو ملتي ما هي خلكي باكور كردستان دزانن عادي مان خر ملاتي خر من دناسن عن توبه من دناسن جبركو عشيرة منن واز جلكي جو اغدوان و او دزانن كو از جمال باتا كو جورمد ناف رشوان يادو لي يكو من ديتي از ناف واندو من ديتي كسد كرد پرور يا هاتي كشتن یا جد زندان داره یا جد سرگین در وای ترکیه لورا وقت آنا ام بانگین خواب و وان دکن ام زمان وان دو آخفن و به هست وان ده حسن کو اگر مسلمانتیه بلا اردوغانی جاردن او پیشاندانال دوردن بکن ما وکو کرد تدجمانتی ما اسرائیل تنه لإسرائیل جی ندوسته ما رقم یکه یعنی تشتکی برچاف بو ما نکریه هر جاره اردوغان در که بیجه تن دوست کردا اسرائیل و نیه کردا بهتر اسرائیل دوست اردوغانیه خلک باکور بلا بزانه به اوید وی شرید و کودر دکون و دبین زارو که فلسطینی و فلان اردوغانی بو وان جل بنی بو عسکر اسرائیل شاندی اجبرکو دنیا ساره نقطه دیم 8 مستوطنه نزون بترکیه اگر تو بوان شروفه که 8 دورت چیکری لهندر عفرین بو فلسطینی و چیکرنا پارجی جهندر فلسطینی تیم جهندر عرب اسرائیل تیم یکی دن گلک ویدیو هنه من شاندم بو هنک سیاست مدار فلسطینی و لورا حذف کرن یکی فلسطینی هاتی عفرین مالت کرده داگر کری زیتون و کرده داگر کری لسر تلفزیون بانگ سر تکتوک باند که کو من اججی گرکن اج ساعت 12 بشوه حتی ساعت 5 صبحی بوكو دزيه زيتون وبكن لانه بينجي سبي شندو خدي عرضي درابن ام نابن فلسطيني جيش خرابن لي او فلسطيني كو جلكي كردو بوان وكو كاك مسعودي قوتي آلي كاري كرنا وشهيد دونا اوانا افرو يكو دهندر عفريدو ملكو موالي مددزن تجاوزي كاتشد كردو دكن كو او ناميسو هر كسكي كرده يعني اف نقطه پیوسته برچاو بل لورا من بانگین و من بو خلک ما باکر یکو حتی آنا بدوی اردوغانی وانا کتیک وکو سیاست وکو برجواندی مشکل نیه لمعقول نیه تو بناو فتح وره مالت کردو زیتونت کردو کچت کردو تجاوز که فتح آیت و فتح وقتی چه بیه بو کافره نبو مسلمان كرد عفريني بله آیت انفال جی عینی بوی آوائیه لی انفال دا 182,000 حب کردمه دا انفال دا چون یا صدامی یاری یعنی آیت اسلامیست یا آیت دینا اولاد کارن تشتی و سببن لی ایمه وک کرد وک جماویر کرد دبه ایمه شیار بن لدج همی پیلان و پروژه دجمنا و هر وها دوی ایمه به آخافتن خواهی وسا بکن که خلق خواه نزدیکی هف بکن خلق خواه او بکن که پشکریه هف بکن بین با هف و هف بپارزن جی لهر داری ام وی خالی اگر چتکی دن تنوه ام در باست کن دچن خالا خواه سسیه بله
از بیم پیاده لگل چند هزن اپوزیسیون سوریه لبروسل جویا براستی مسده ده روز بره لگر هنه گروبین جودا و حتی ها بوانرانینن و لدروای وانانن و درزیو ایدنا لبروسل جوینه کی چه کرنه که اواناجی تبلی مسده ببن لسروی انزانم چه آگاهداری ما هنه یا چه آگاهداری و هنه اگر آگاهداری و او گیشته کیجا انجامیش بو چه البته مسده خوازه در دوری خواه مظلوم که هزی خواه اکوش در وروان مانه بخنه ناوا خواه جبوی جی دبه که جبوی جوینه کی چه کرمه که به هفره بکار کم لزی که هف بکن لی انجام اوی چیه گیشته کیجا مرحله لهف کرنه نکرنه از وی جواد پرسم دنام باید ایکو آگاهداریه و لسروی مجاری هیه انا زنم بریز مسعود اگر جنابت آگاهداریه لسروی مجاری هیه کرم تجمره بیش اولا من تواصل كر بقلك دوستو هوالي درزي اي سوري ومن سؤال جوان كر مصلحي والكوية اوان قوت بو ام دخاسن دوستانيا مو كرداها بي ولكن حاجزك جغرافي هي دنا بينا مو كرداد هجر ام وحدة سياسي بكن امو كرد بهفر طيب او حاجز جغرافي مشاوى التجاوز بكن سر كيجان اساسي بله واف حقيقته اف حقيقته ضد اي توافق سياسي شيء ببيت ما بين الدو طرف قالك تفاهمك سياسي هبه طيب تفاهمي سياسي مدنيه هجر افروج امش درزيه سوري ربيجن بورن نافمان ببن وامي سروكتيه بكن وهون جي طرفك وقفان طرفي قدام مدنه عجبش مصلحي وانا من يقينك جرك تفاهم هبه كدو طرفي متوازي وكهف لانه درزيجي طرفك زور مهمه يرود هندري سوريا ده هجر ام بخازن بشكل كي جدي تحالفك بين مو درزيه سوريا لانه او تحالف وداوي بين ما والدرزي وعلوي حرسي طرف اما يكبن هجر تشتكي ولو ام بخازن جرك مشروعك جدي هبه قصد حياه افدق تواني مشروعك جدي ديني باعتقادي من برايي مني شخصيا ناتواني رغم انه قصد محاوله كر يعني من مثل بدهم تشتكي من حاضر بوم ومن شاهد مسر بس بو بيركي درزيان خطف عندن دي فتره داعش درباس بو خطف عندن تواصل كرن بمر جماعات جو مسعود ام دخازن هم مساعده ما بكن ككرد ام تشتكي بكن من تواصل كر بقصد بهوالي مره بدوستي مره بكردستاني عراق فورا كرد جوتن جو شيء يصير لازم به مقابلي جو ام اسيري درزيا درخن ام حاضرن وفعلا جهد كرن ايجو دوركي اساسي ليست بيدنك وبيجو صورت ده بكردبون واوان مساعده كرن بفي مرسله يعني نوايا حسنه وجود بيجن حنا حاضرن ولكن مشروعي سياسي جبون في تفاهم جبون في وحدتي قدام ما تشي ببي لا موجوده براستي وبالتالي شيء اجتماع ببي اساسي في تنية هجر مشروع سياسي جدي تنا باساسي لقاء تنية دبي تشتكي بروباغندا دعائي اعلامي باشا ولكن في دناكر يعني جناب تبجي جفينا يا جي هديتنا تو او كي درنكتيه شو عندما كي درنكتيه برز دكتور بله براستی از لوی جوینه بروکسل تماشا دکم بردوامش کار بخچلی را و اردوغانی را و قیاده پکک یک کوبسر میته ترکوو یعنی باش الکسایاتی لوی جوینه حاضر بینه یانجی اداره کرنه او کسید محسوبنا لسر پکک نکو یه محسوبنا لسر مظلوم عبدی ابا خالکا زور گرینگه نقطه یعنی اوا وکو جوینک آرمانج خیاکری کتشتکی بو نتوا کسید هندر سوری داده جین لی آرمانجاوه وصا نبی اوانا دخوازن لهمبر پروژه مزن بسیکنن لورا درزی دهیل سیاست دا مزنه دوان هنه کم جوین وان
کنترل کریه فاونا دزانن کو گوهارتن تی و گوهارتن اسرائیل دو دست پیده که و پروژه امریکا گلکی بوانا را تواصل کری لی امدی صوبین هر کارکی سیاسی وری کرن باشه بس وقتی که تو خدمت جیران خواب که یا جیگونده که دی بکه و برای تل تنشتا تا پعلاوه مایی دخوازه پعله بکه ساپه را که تو آلی کاری وینه که اوی جیران دور یانجی دیش خورب تا بکنه یانجی کس اشتا باور ناکه که تو راست دبیجی اگر تو راست آلی کاری و کار نتوی کار هندر سوره که باش بکه بناو براتی گلان و نظام چی یاره هر الگل برای خواه آلی کار با کسید برای تا دو هندر حبسه دانه فقط لانو خلاف فکره مبینه تا اوانا در بینه پشتی وی لیدیسا اوا از دی بینم وکو لیسک در وای بانه در وای ملعبه اوا تشتکی زور او ناکه و دلیل تا انجام در نکتی کسید کوم کرنه او کسی پارا دگرن او کسی کو برجواندی انتایبت دگرن حتی که یعنی اوید عرب جی و اوید دن جی فلا جی و در کسی جدل دو و مثلا رو نیج برکو فکره طوباویه یعنی معقول نیه تو ولات نیه و تو ورب خلکی ولات خارا هی و هبینو خواه هی یا جل هندر سوری جوات وان مزنه وان هیا دسپلینه تو ورب وان رو به ام که برایتیه چیکن برو اویدن ولات دوان هنه سرکه دوان هنه الهفده جوینه یک دنگ وان هیا فلا یک دنگ وان هنه درزی یک دنگ وان هنه علوی یک دنگ وان هنه سنیجی نوعا ما يعني حتى نقنا أفبرايد مسلمان لهندر سوريا وان إدارة دكان فأبو ممكن نية يعني تشتن درفاي خطينة وكو موجودي لسكي درفاي ملعبه أو علاقات ببروجي رجالاتنا في نية وسركافتنا الجنينة بله ما نستعد باقي چه آگاهداریت لسروی جوینی هیا و اف جوین لگور هر دو میوان ما نگیشتی انجامه کی بر بچاو بس هفدیتونه کی هاتیه چه کرم بینه کی وسا هیا لی تو انجامه کی ارینی یا جنینی لگور او که سیاست هرمه تدا تنه جنابت چه بیجه بله از بیجم حمید شتی گو دکتر صلاح گوت عینی ولو بزلالی گوت از اینکه خوشتر بکم بگو من پیاده ایرو رو او دخوازه یعنی هولدان اوی نجیرو ویه کک میرزا نجوی کنگره بروکسل دیه 2018 دیسا کنگره کلستوکولم چه کرن از حاضر بوم باور بک یعنی کسی حاضر دهندره وی کنگره ده پرانیا و عرب بون و عرب جدا بون جهره من جدا بون وكي بيجي في اللبون ويقددوا على ويجي بون از ناكم قال لك نافاروكا ويكونغري لداوي از بس اشتر بيجم دما كسي هاتبون بري واد دان وحقي بالا فرقها وتشاوا هاتنور جايكي بيشا تشابي مچي بو ياغو پرد يكا على ويبو برسا وابرا جاكي عربي دي تر دبي دبي بليتا تبشندي بو دبي مثلا 300 يورو دبي كرو قال لك برا بخواز اف جماعات بترول جمو هاي براد هركينن يعني بقول دكتور صلاح قول او كسي هاتبون براسيجي حميكي سباس بون وكس النخو يايبون او دخوازي يبي دي فاكا صابد دور خوا وقت تشتكي فا اجي همم وقال لك يدخوازي جو بوزيسيونا سوري مثلا بري كواليشن بو دوست همه تیک بناب ده بچرنگیش بنگا ایرو پراب کارتینه و خلکاتینه دور خوا انه انا کسی ده بکوالیشونه ری اجی کارم کولاشونه که لدارخم و اجی کارم بشک جده اپوزیسیونا هایی او چل بیجن ده بینا نو نفیرنگی
پروژەیەک مە هەیە پروژەیەک مەش بۆ هەمی سووریا هەیە گو هەر هەرێمەکی دارا خۆ بکە وام دخوازن ئەف کەسێن عەرەب فلا علەوی چه هەبە درزی ئەم واژی بینە ئەم vê پروژەیە خۆ جوار شەرۆڤە بکن داکو ئەم بە هەڤرە پێشەرۆژێک سووری باش لە دارخن لێ بەلێ تشتێک بالکێش کەک میرزا کەسێک گو حاضر بوون کۆنگەرێ بروکسێلێ پشتی گۆ دەرکەتن دەف ئاڤێتن پەیە دێ ئاپۆچیا و پەکەکێ وتی پروژەیە ها پروژەیە پەکەکەی تجاری باوەریامە پێ نایە بۆ خزمەتێکی سووری بکە یعنی برنگێکی ژڕگا گەلێکی وا ئێریشی واکردن دێمە vê meselê bine bi çi rengî yanî lîstik çê dibe yanî wego kek Dr. Salah got yanî tiştê balkêş yekî kur jî nava tu nebû yani ev tiştê balkêş e yani peyedê dixwazim bes projeya wî li gel hinek Ereba pêk hatiyên Sûrî keko wego te got kek Salah got yani ene kesê gelteye ev partiyên kevin yê Sûrî tu wa bibiyek bibin hêzek ev Ereb û Durzî û Alewî hemû ew ji ber xwe vê bêncem te wexta projeyek te ji bo te hebe yek û ji bo welatê Sûriye hebe du wê ew ji ber xwe tu hêzeke diçaxî tu hêzeke wê xelk werin cem te ne hewceyê tu wa perasar bike li wa kesa di otêlê pênc seyrek û di ciyê kongerekê luksus heta işte razî bin an jî bê wela wa tu heyî yani ev jî gelekî gerek peyedê vê siyaseta xwe vegerîne li siyaseta xwe vegere û yani bibe hevalbendê Kurdê xwe baştir bibe hevalbendê Ereba û Mesîhiya Ereb û Mesîhî ber wego kek Salah jî got welatê wa henin yani Ereb bîst û sê dewlet henin Ereba parêzin Erebê Sûrî parêzin fillah Ewropa û Vatikan hemê wa parêz e yani kî det parêz e bes ez fêm bikim yani wexta perê te bin perê xwe serbik li milletê xwe serbik li Kurdê xwe serbik belê بله gelek spas mamoste zêde tişt hewce nake merim li ser vî ew kî bêje me besta me ew bû ku em eşkere bikin beşdaran rabêjin ku ev civîn biviya we biye û di navbera van kesa da hatiye pêkanîn tu encamekî wî jî nîne û sebebê wî jî ew e herkes li gor êko li wê bûne li gor ji bo meslahetê xwe li wê bûne em dikarin wî bêjin û derbasê xala xwe çara bidin Valla berî got derbas bi tiştekî balkêş vî Dr. Ciman nivîsandî silav û rêj bo Dr. Ciman bi civîna Bruksel xwest enekesê lê enekesê nexwest gotin ku hûn dixwazin ferm û diyaloga Kurd pêk bînin yani êja enekesê xwestî got li Brukselê hazir bibe lê wa gotî na diyaloga me ya kevin rê û helkeftina ya got çê dibû rêkeftina ya got çê dibû beriyana ew berdewam bibe ne li Brukselê û ne biva pêk hatiye belê spas Dr. gelek spas bo mamoste Cemal jî بله خالا ما چرا اوه لهوليري انا كسه وبوزيشن سوريا اللي قال سروك مسعود برزاني جويانه ميواني ما برز مسعود بس اوبوزيشن كير براستي بس كي اوبوزيشن كي چا اوبوزيشن كينه لوا ديار اوبوزيشن يا جي اوبوزيشن كي دنا انا زانم اللي هوليري اللي قال انا كسه سروک برزانی را هفدیتن چیکنه جوینه کی پیکانینه انجام وی جوینی و مبستا وی جوینی چیبیه ام جواب بیسن از بین با هما جرا ام دکتر صلاح بپرسن پیشی براو بیجه اگر هبر آگاهداری وی لگل وی جوینی کرم که دکتر از دبیم مخابن yani انکسه هر کاری خود دشکاندن دل کسی بن اشکنجه دو چه خلک عفرینه دبی چه ترباسپیه چه گره ترباسپیه چه سریکانیه بردوامنه دشکاندن دل دواندو یعنی جاره تینه بن ناو سیاست از تشتکی بینم زمان 2018 پشتی کو هیز اپوزیسیون اوید چته عفرین به آلیکاری ترکیه داگرکر کرن
کومک جان کسی چی بو دیتن جناب سروک بارزانی یکی جعفرین تیدو نبی يعني تماشاك تشتكي درفاي عاقلة درفاي منطقة درفاي حر تشتكي يجر اوي شوغي هندك تيكلية من المكتبة جناب سروكي هنا مقوتي ون بخده معقولة يعني لجناب كومك وري ايشو عفريني گفتگو بكي شروفة بكي كساكي جعفريني تدو نبي الدوية يعني باور بك از بهم رازيلقيك يعني ممكنة رازيلقيك خورن لو رولفر از ده هندكي قوة كي پیشتو بدم از ده بانگه که بکم جناب نیچروان بارزانی سروک حرم و کردستانه جناب نیچروان بارزانی و ریزلینان بو که حوال ابو بکر و پارزگر دهوک و هندک دن لینان ای باشه بو چی یعنی جیه پرسه بو چی ون ریزلینانه که بو حمید دربندی یکو برپرسه فایل روژ آوایه فایل روژ آوا امو وکو عفرینی باش دزانن عاید مام جلالی بو لو روی چاغه دو کس هاتن او کرن یک دکتر غازی صابر جیاکیتی و یک جی دکتر حمید دربندی دکتر غازی صابر جیاکیتی کسی که کرد پروره باور بکه اوکات آن دکترای جامعه صلاح الدین ادارت که و بیا بر پرسیار دادگاه یکم حرم کردستانه پشتی 3 ساله استیفا کرد گو من نکنم وی کاری بکم اجبرکو گلک تش دهات نکرن نل بو بر جواندی روژ آوا حمید دربندی یکولش بر پارتی و بردوام کرد اف بی 13 سال من پرسه که دکم جناب نیچروان بارزانی و تمروف خیری وینین اوی 13 سال گش شکستن بو کرد روژ آوانینه یکم سرکفتن بو من بینن از بیجم برا حتی نیکو سرکفتن آنیه وکو حوال ابو بکر اره حوال ابو بکر یکیتیه پارزگر سلیمانی بله کسا کی ریز داره ریز لینانه که بینن کسا کی دن بو و فایله کسا کی مینو علی عونی کسا کی کرد پرور بینن یعنی معقول نیه ون هر جاره که بر پرسیار لقاد گهرن بر پرسیار سازی دو گهرن پارزگار دو گهرن لی اف مروفا 13 سال نل سر دلیمه وکو روژ آوا رو نشتی و یه دن جیجه رو کولنه از باش دزانم از الور بیم از باش دزانم من بانگینه که بو جناب کک نیچروان بارزانی تو بر پرسیار جیگر سروک پارتی یکمه ما گلک کسی دوی زیرک و کرد پرور و خودی شهادن گوره هنه که ون تقییم بکن چه سرکفتن هاتنه یعنی معقول خودید تب خودید کسی که مینو احمد عثمانی بر پرسیار سروک اف چتید عفرین بناو سلطان مراد کسی سکباب کسی دز کسی ملت کرد اشکنجه کری تو بینی و تو جناب سروک بارزانی را بروشتر بده بری وی نصر حریری تبینه و بروشتر یعنی اف تشترون دلیخ کسی عفرین دشکینن ون جوای کرد عفرین پککه بین و از عفرین ما کرد عفرین یه دوست پککه سدی بیست بین یه دنجی گی بر جواندی بین یکو بوان جیک بنزین مکبز زیتون و معملیت قمیش بوان او کرن و بو بشغلن هندک دزیده کرن همو کرد عفرین کرد پرورن ون بخوده معقوله یعنی از ده بس وی بانگینه بکم و از بهیوی مش جناب کک نیچروانی سر وی خاله باش بسکنه معقول نیه هر جاره مجرمه که حربه یکو تجاوز کری سر کچید کرده یکو ملت کرد اختطاف کری یکو عردت کرده برنه یکو زیتونت کرده دزینه
یک روزانه کیف آخا یک دبیب کیف آخا از ده کردا لعامیدا گریدم لدار زیتون گریدم ون بانا بینن بو مسعود بارزانی رو رینن و گلک کردت پرور هنه گلک کردت پرور هنه و گلک کارت گوره کرنه بو کرد و کردستانی و استراتژی و بلگه ون وان نوبن به مسعود بارزانی رو رینن مسعود بارزانی چیزانی اف سایه ون دبن جمع بس او سوژه یکو بر پرسیار فایلیه گلک سپاس دکتر سالات دیاره به مسئله گلکی ایشیای بوان کسین که تایبت چونه وی داره دناب حیات دابونه دکاری وک حق گلی و گازنه خواب کی و هر وقت داخوازه خواهی کی بله برز مسعود فوزی حیات جوی هفدیتنی هیه بکیجا ری و بکیجا مبستی و چه انجام جدر کردی؟ اولا من تعتبي من سر كردستاني عراق حتى مني اول سر قياداتي كردي سوريا بله حريك مصلحي خد كان سؤالي مني اول اوبوزيسيوني كردي سوريا يكجر مصلحي خد كرنا من بشخصيا يقينك من نديدي اوان خصتن بن حكمي كاكا مسعود اوان شون قوتن من بن حكمي تدا اوان نقوتن وك كردي ايران مثلا من مستقلا حزب الديمقراطي كردستاني ايران سكرتيري حزب جو حزبي ما نصلاح الدين ونمام جلال الحكم دكيلي حزبي ما حزبي كردستاني ايرانيه بله برخدا كردي سوري برخنا دا قيادات حزبي سوري قبول كرن انسحاق ببن ضمن حكم كردي عراق دا اف غلطي اول اوبو ادو دا ايش بيش دا كردي عراق مصالحي وام بنظام سوري رمو دوستي مال اسد هكذا مال برزاني بي مال طلباني بن اوان جي بيش دا دوستي مال اسد ونتخستن اصلا مرسله بيش دهري نسر حسابي مالي اسد ونسر حسابي سوريا اسد اوان جبرد علاقاتي وان واضح بوارد غلطي اول مشكله اول كردي سوريا احزابي كردي سوريا ادو دا من موافق بدكتور صلاح ده اخطاء ايوان زور هنا كردي عراق ولكن لازم اما لفي خدستي وان دنهلن ناو قرار بسنين برشي سوريا نا برشي كردستاني عراق كردستاني عراق ناتواني قرار بستينه بديلا كردي سوريا ناتواني قراري عفرين بستينه بلا هري قراري منطقة هولير بستينه استقلالي قراري كردي سوريا زور مهمة وضرورية كي بخيدة بلا بخيدة وكي عادس بلا عادس به اب مرسلات زور مهمه خطأي اول خطأي كردي سوريا وان خصت بندسده واوان جي مصالحي خدك تناقض هي وقو دكتور صلاح قول تناقض هي يكيش قدرنا لازم وي بينا ببن با ساروك مسعود ما ساروك مسعود شو زاني بشكري شو نكريه واصلا افجي خطأ بريقو ساروك مسعود او ببينه إدارة هي مستشارين هنا مرافق هنا حزب هي حزب الديمقراط حزبك بده صالات نضال كريه ناتواني زاني بكيه أفيقو هاري باكا كمسعود ولكن مصالح هنا وصراع هي هندري حزب ديجا أبشي مرسلاك دنا نوختي ويا أم بحث بكنسر له صراع زعامة جي هي هر روز ایرو یک ویدر که جمعو کرسی خود تثبیت بکه و شخار تشتکی بکه لازم كردي سوريا فقرن اساس او قيادة خو بكن ابا اخفتنا مش بون كردي سوريا ابا دعوه مش بون كردي سوريا ابا
من هفالو دوستي كردي سوريا مدفي مرسلي ده من موافق مسات تصرفات كردي العراق تجاه كردي سوريا. بله من حظ كم الفرب دوغو تنا بكم بوكو بردوام بي يعني از ديسو نفتلم ويجوري از القل كاك مسعودي ما يعني وخوفتن خو از القلم لي از دبم انا او بر برسيوري بارتي كردي سوري يكود انكاسيدو اونا يه پر کوله حمید دربندینه اگر آنا شخصا کی باش اواج ککنی چیروان بارزانی تتا خواستن نت صاحب از پیشنهاد دادم وکو علی عونی پشتوی او کسانا ورن گهارتن کسانی راست کرد پرور بلا اوجی ببن راوشکار ام نابن کو اوانا يعني ام باوین بس بلا ببن راوشکار لك کسن ما تم دقوتي يعني هوالد ماج من برسيار ذكرن وكو ازبر برسيار بارتي بيم العفرينه حتى ده 2012 قالك تش دقوتن مدقو هين بايه في دمي نهاتنا مدقوتي جناب سروكي زانه بايه في دمي نهاتنا وقت از چوما كردستاني اري ريزا كو تايبات بو من هيا يمن ازو صلاح بدر الديني تنه حقي مهبي المصيفي رونن جبركو قالك كورد استراتيجي ما بو كرد و كردستان كري به عمل برانبر و برجواندی و قبول بکن و از دبیجم و کرد باشور و دزانن کسی که جوه بر پرسیار ند احزاب حقی وی نبی شبکه لمصیفی بنوه خوکی يعني لو را از دبیم حتی که ام آزاد ببن کسی که درست وره کسن باش در بینه کرد عفرینه کرد جزیره کرد کوبانه هر دورد کرد روجاوا کسد زیرک کسد خودی شهاده کسد سیاست خواندی هنه و دلپاکن و کرد پرورن بلا او تی کبن ساحه پشتوه مصداقی قرار وان در کبه یعنی جار وقتی که عالم و ترکیه زانبه که رایا کرد روجاوا جباشوره مشهور دکوه هندر یعنی فدیه که نکنه کاره که خب گوره بکه لی وقت کرد درو جاوا بین ام سربستن دکار باشتر بکه از بس تمثیله که بچوک بینم باوی من دکتر باور که وقت من دخال ما هنه و وقت ما جیک ما 10 دقیقه گرم خلاص کنش بوی هنه که کرد ببرم باشتره ما كاك ميرزا يمن از در كاتين السر تلفزيونو جلكي كم دكه مش في جوري جبركو تشتن استراتيجيك بام مقوتي از موافقات استيد جام بس مخابن اخافتني تا اخافتني منو كاك مسعودي دريشتر بي لو رانها مشكله از الساعتين نرم 10 دقيقه مونه از دل الرو وسن گلک سپاس مالاتا و نانا ام تکارن جاره دن خالی خواه کم کن آخافتنی خواه زیده کن پروبلم تنه ما مستعال باقی تشتکی لسروی خالی كنت بيجي هيا يعني بتشا وايد دست بكريت هفديتن ما بس هفديتني تشيا وتشا انجام هيا تبع بله بلکه از نرینک جدا جکک مسعود و کک دکتور صلاح بدم هرتم كك مسعود برزاني وها جي كردي مرد بيجي تايبجي انا كثيره دبيهون خدي بريارة خونن تشتي اسكارم بكم اس بشتبانم لي مخابن وقو كك صلاح قلت هنا كانوا خوياي خذن كولبن لي بلي براستيجي يعني اف قوتن قلق جارهاتي قوتن سر زماني او روست بيجي روست او روست بيجي بس كولنا وكنت بيجي قابل على كلين زاني تشتكي هيك صلاح يعني حياة سياسته حتى تكار سياسته بدجمني خربكه يم بقومانا من يعني اف هولدانا قو انا كسيكر وبي كسي بوبوزيسيون برن كردستاني وبكك مسعود برزاني رونشتن يعني دخوازن برنجك جرنجا بيجن في كسي يعني ام كرد ملتكن تنكار باكسن العفرينه بتشوسينه تو بن بيك بك دكار تعديل وابك دكار يعني برنجك جرنجا بك السياسات بكار من احتواء بك البو تعداه لخلك مي عفريني كين كرببه دكار بيجي جبر انا كسب فيرنجي هزر دك دي بما ام تخوازن
افيدن شكدار ام احتواء بكن جبو كاربن كيمترين تعديل ملتي ما بكن وكي ديجي هولداني انا دبي يعني بيشتي في سرداني انا يرو مكتبك انا كسي ازبارم ايرو ده لعفرين يفكرن هجر اجا انا كسي ويشاخي هجر دراستي خديه ملت به قرك ملت بباريزه بدي في مكتبه خده يا خلص سياسية هي تشتك هي احتمالك هي يعني جو تركيا سيجنالك دابه كك مسعود انه في اوبوزيسيون سوري قبول بكن بيشوازياوي بكن جبو جو ام هنكي واهلدن بيشا ريجيما بشار الاسد بيشا خلكين ديتر انه فاي هيجي اوبوزيسيون سوري هي بفي عربي خو يعني افشي هي راسا يعني كاربا اف سيجنال هبه يعني وسيجنال اداوي اسكارن فيجي بيجم تخمينك جمنه جبر كونغري بروكسل شيبو اوبوزيسيون دور خو بيدي انا كسيجي اوبوزيسيون بيرنجي دا دوخه بله بس از انا جاریدن دزورم پاشم ما مستعد باقي يعني بشار اسد تركيا سروكي دربای چیه وزیر دربای ترکیه دبیجه جبر کو اسد اپوزیسیون قبول نکرد بو یجی ما هفدیتنه امن کار نزدیکی هف ببن يعني دخوازه اپوزیسیون بکرده مسعود بابزانی قبول بده قبول کرن کو باش ایجا بشار اسد جی بوارا لهف بکه يعني كاري رنگك جرنگا يعني سياستها ايرو وقول بيجن دجمين هواله يعني كارب فيرنجي يجي تشيبه كاري حتى وقت دمك كك مسعود اف كسيها جو بوزيسيون سوري حمبيزك دريا انا كسيده واوجي سيجنالك دها ويردور اخوا انه اس كارم ببن بيشتفانج فاجيره هاجر وانت تشتكي جمر نكن يعني حمي مساله برجوانديين هريمين دولتان سازيان بارتيان كارب رنگك جرنگا به شرو وكرم بفيرنجي بله لی معرف کل پیواژویا اپوزیسیون دنیره حتی نهاش بو برجواندی کرده اما بیشن به پنگا و کی پچو قاس نیست که کیجی پیشوانه برنه جبویجی روش اپوزیسیون قاسم مازن به انزانن کچات به میجی آخافتنك كاك ميرزا آخافتنك ما عفرينه دبي حفت رقص حرچه هنه گیل سر بیداره منه یعنی اگر اف تشتنا ام سیاست باش دشوپین و باش زانن و بدل کرد پروریه که لید تماشا دکن اگر اف کاره کوبینه یک گاف پیش دادنه وقت جناب تا گوتی از درازی با ما آنا بن پیکرنه کل عفرینه ده بن لوی داویه تو زانه باجه گهاتنه بو خلکه $8 بو داره خواه $3 بو داره ما میته اگر لدروایه مش گلک را گوت بوان را بیشن هرن اوی عرده خر ون ببن دبی نو ام نوبن تکه هره باجو و زیتونو داوشینه و زیته بین مکبزه و اوی زیته جی حقیقتنه تو ببی مال ده باجه مبده ای باشه او زیت باجه در نوخه ای باشه در نوخه دبی تو مروف خال در وا تلفون بکه بلا او پرد کم بشینن یعنی تو بخوده معقوله کسک باجه تشتکی بده جه حق موسم بیتر و اور ام سردو جوارن يعني رزلنانا كلوان بينن كو اف مروفنا يعني چه اف دبي چه ابو عمشه دبي چه جماعة حمزات دبي فهيم مراد بهيم مراد وانا یک گاوه پیشکتن نکرنه باور بکه خیر خوازی و بارزانی يعني بطاني که حق بطاني 100 ليرة تركه 1000 ليرة ترك السر خیرخوازی و بارزانی دی کلفه بس کو بگینه 10 کرده اموی باش زانن بس معقول نیجی تو رزلینانه کی لچتا بده لسرک چتا بده بناو سیاسته عرب کار بکه بس بلا یک گاف پیش تا هره از تقبول بکن ام گلک ام گش دبینن مسعود بارزانی مرجعی کرده يعني من وكو دكتور صلاحي رازي نيم كسا كمينة فيت شتناب مسعود بارزاني راريني من وكو دكتور صلاحي رازي نيم كسا كمينة او حيدر عبادي او كو شر كركوكي و پیشمرگه دانه کشتن و وره هفدیتن و باشه سروک هریم هایانی چروانی
وسروك وزير هاي مسروري هما معقول نية كسد سك أغل سك هرن بجواب مسعود بارزاني رو بله أفضل ما ديشيني وكو كردكي وكو خلقي عفريني. بله قال لك سپاس دكتور ازانم چقدر دلت بعفرين الشوتية باور که مدهقة او قصبيت الشوتة وحتى كجماجيتي ام برنامج خدا تخازم بعصا عفريني و سربيهاتي وشارة سرياوي بكين وام دكيجي من سدي سد متأكدم ون من بيتر بركتي عفريني والله أزدقانم سوين بخمش بربي. قال لك سپاس مالتا وانا هذا هم ميواني مجي دمال دا عفرينينه والسر بروجيكي كارتكن او يجي بيجي بسرعة بله مالتا ماموستا زيدا وقت منا ما امتنا بله دوتنين داوية كرمكن بله بس نا سيشادق بس زي حر دوكومنتاري خوشكا فاطمة دبيجي دبي معقولة بارتي ديمقراطي كردستاني باشور يعني او برجواندية خل السرح السابق ملتي كردي سوري بيك بينا خوشكا فاطمة بورن بلكي تشاش فهم كربه مثلا او تخوازي خزمتا ملتي كردي سوري بك جوفا يعني او تعدي جوفا شتا لخلك ما يعفرين بكن كيم تربكن دبقوا فيرنجي يعني او جبينا داوي جو تشيبو دكتور محمد جمعان شد بيجي دبي عزيزي دكتور يعني بحصا دكتور صلاح دبي انا كسي تكليه بفا هيزن شكدار ناكه لكن لابد من ان تكون في عفرين التي تدار منهم ولكن لابد لها ان تكون في عفرين التي تدار منهم يعني دبيجي يعني دبيجو انا كسي العفريني بي لاكو كارب او خلكي خو بباريس وقم قوتيرو مكتبك بابو يه انا كسيل عفريني زي بدارم كو كارب خدمتها ملتي كردي عفريني بك باش مرزا كار درفتي بده هرب دخل ما اميوان خلا بهلن مجبور ما دو دقيقه دو دقيقه ما ليفر از جلك سپاس میوان خوب کم مسعود برز مسعود فوزی گوتنه کی داویه سلاو و گلاو گره وصابه اگر نه وقت ما ياك اخفتن تاني اشتغل يا مني داويش عفرين واهلي عفرين بله جلك سپاس مالتا برز دكتور صلاح تشتكي كنت لازم تبكي بله مخابن دوستکی ما جماعت ایپاک تشتکی جمرا گود کو او جینساید کل حق عفرین چه بینه حلبچه چه بینه انفال چه بینه کسی سکالا دادگاه ناو نتوی لاهای و دادگاه داده لاهای تومار نکری لورا من حزدکم عن عنوان ادرسه و في دادگانا نکنه بندن شاشه ومن دخازمش همو ملتی کرد یه عفرینیه یه سریکانیه یه گریسپی یه قامشلو کوبانه هر هفته که دو هفته مساجه که نفساندن با پوسته لگل و ادرسه بشینن بجنبو چی سکالای کو بمپیکرن و مافی مروفان لعفرینه تینا تأخیر کرن من حزم لها ودیسا دوباره دکم هر کردکی و ادرسانا جار دو مکتوبا هر هفته که هر دو هفته بشینه و دادگانا کوبو چی ون سکالا عفرینه و بن پیکرنا کل عفرینه و الگریسپی والسريكانية او دكن يديم منقام من بوهريما كردستاني وقت ما انا بقرن يك نقطة لا وقت ما خلاص بقى او كما اگر سكالا راست وك او جامير اي باكيج مرا قوتي كو يه انفال و يه حلبچه تومار نبينه او جي مخابنية من حزم لهاية هریم و کردستان برسی و وید خاله بده بله بینارن چارپل مدیا و پیف تاویه ام جاره کی دن هاتن داویه برنامه که حتی برنامه کی دن بمینن دخیر و خوشیه ده و لحیویا مبن سپاس بو همه هر دو میوانه ما و سپاس بو حواله ما بش پرده مالاوا آوا و بخاطره و